La ban yo ke Spain, shika final hakane ke Euro. Pedang siapa ya pi kipara lo. Kipara jor ki berjumpa ya ki video hakane ke channel. Ke jingkir ya pi, lada pimpat depan subscribe. Siapa se pan subscribe ya kane ke channel. Ke jingil ka semifinal hapadang ke Spain persya ya ke Fran. Kan long shibet ke met chiteng senia hakapor kat ar chiteng. Haba yunu jor ya ke jingil ka jong ke Spain. Bat ke jingil ka jong ke Fran. Hakane ke Euro ar hajar ar pesam. Ngila ban ong ba Spain kala ban penlen ye ka Fran shibit kan me hakapor chiteng senia. Haba pe ye ke jingil ka jong ke Spain. Hakane ke Euro na do ke group stage hado ke quarter final. Nyo i ba ke Spain kala ban ye ka khamba ban ye ke Fran hakane ke Euro. Mentang ini pe ye ke jingil ka jong ke Spain na do ke group stage hado ke quarter final. Ngila ban yo i ke jingil ka jong ke Spain ha group stage. Persya ye ke Croatia kala la ban penlen me ka hado dalai lanot. Kan ba persya ke Italy kala la ban penlen me ka de Chico lanot. Bat persya ke Albania ke Spain kala la ban penlen me ka de Chico lanot. Kan ba haka jingil ka rap 16 ke Spain kala la ban penlen kuput ke Georgia hado da sao da kawai. Bat haka jingil ka quarter final ke Spain kala la ban penlen ke Germany da ar la kawai. Bat habang ipet pat ye ke jingil ka jung ke Fran haka ne ke Euro ar hajar ar pusam. Nyo i ba ke jingil ka jung ke Fran ka kam telot ban ye ke jingil ka jung ke Spain. Ngila ban yo i ye ke jingil ka jung ke Fran haka group stage. Na barok la teli ke jingil ka ke job tang cisen ke ta persya ya ke Austria. Kan ba ke jingil ka persya ye ke Netherlands. Bat persya ke Poland. Pa Fran ke lekut no da ke jingil ka. Haba pet pat ye ke jingil ka haka raw 16. Ke Fran ke la ban pendem ke Belgium tang da Chico lanot. Kan ba haka jingil ka quarter final. Ke Fran ke la ban pendem ke Portugal da ke jingil shot penalti. Haba ni pe ye ke jingil ka jung kini barok arteli kiri. Ni yo i ba ke Spain. Kala ban ile ka khamba ban ni ke Fran. Haka ne ke Euro ar hajar ar pulsa. Bat ngila ro ban ong ba ke Spain. Kala ban pendem ke Fran. Haka ne ke jingil ka semi final. Henry hakwai pat kariang ke Spain. Kadang jingil ban pendem ke Fran. Haka ne ke jingil ka. Namar langut kirang ile ka. Ke baken sa jung ke Spain kata Pedri. Ukar wajal bat ule Norman. Kimla ban ye benta pat ke Spain haka ne ke jingil ka. Haka ba Pedri umla ban ye ka haka ne ke semi final. Namar bo ulangat haka jing mesau. Haka jingil ka quarter final persya ya ke Germany. Kan ba ule Norman ban ukar wajal. Kila cak suspend haka ne ke jingil ka. Haka ba ukar wajal ule yo ke dekat haka jingil ka quarter final. Kan ba ule Norman pan ule yo hado arteli ki yellow card. Nado ke group stage hado ke quarter final. Namar kat kum ke role jong ke FIFA. Ba uno player. Ubele yo hado arteli ki yellow card. Nado ke group stage hado ke quarter final. Umla syuk banil kai haka semi final. Henry wala kataro ke Spain. Kadon ni ke jingkirman bahkan penlem ni ke Fran. Haka ni ke jingil kai. Henry ngemla ban batai lepa. Manu da pedang ke ni kini kiri. Kaban siyo rum syata final haka ni ke Euro. Ar hajar ar besar. Yenu penkirsan haka ni ke semi final. Sepen pau ke jing perkat jangpi haki comment section. Ku bila shibon ya piki papai ya kani ke video. Ngin sekendopan haka ke video.